Besok jadi pergi bang. Mau nge-gym? Tahu mau nge-gym? Mau ikut mau ikut nge-gym. Enggak, jangan diajak dia. Ada aja lu. Orang kulit. Ya mana ada nge-gym bawa anak kecil. Oh. Boleh, Mama. Enggak boleh. Boleh. Enggak, dia disuruh tunggu di luar. Boleh. Enggak boleh masuk bang, nanti dia kena. Itu aja nggak masuk. Siapa? Nge-gym. Tahu abang mah error jadi anak. Gak jelas tuh. Masih lu ajak ya udah gua udahan, dah. Susah amat. Lagi sosok anu. Gak jelas jadi orang. Denger nggak bang? Denger nggak? Masih lu ajak gua udahan. Denger nggak? Denger nggak? Langsung gue matiin. Liatin aja. Nggak mau lagi gue. Papa lu itu error. Ngapain lu